taola di wele di taola di wele di taola di wele makolela di wele di taola di wele makolela wele di taola no kukonya dimbo jaga khubu baremna kereke khubu bambo jaga khubu baremna kereke khubu oh apa kita ngala kita ije yaka nagele marata yale ye kita ije yaka chelete ya goreka khubu kita ije yaka chelete ya goreka khubu ndi nomoro tša lotho ke re go tshwara ke reke kgomo ndi nomoro tša lotho ke re go tshwara ke reke kgomo ndi nomoro tša dipere ke reke kgomo ndi nomoro ke go mentutla go bolaya ke ba mamaledi ah ba bangwe yana sa mamaledi ba tlhaba itla ka wena mosai ba tsa mamaledi o roma polisi polisi ano betri ya so ha o nta le mogala bona ah ya bona ah ke tsha go ya ya no mogala wala wa tsheka go yo go roba yo go roba ndensa o dona ba do khona na go ma ara ka fa ya na ke re ne te sa ka khama o so dina ka galda bona Sabu apa? Sabu kamu? Ayo mau gitu sama. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, mateletsho motse community radio gona fela go 96.3 FM makukunyana di wele di taola di mpotsa gore ke reke kgomo nna jwale nna kgomo ke tla e reka kang ke le maratha jwale ke le malabula bojwalo mpendi nomoro tša lotho mpendi nomoro tša dipere ke kgone go swara ke reke kgomo seremi moya le swara le o tšwele pele go ithobalela ka khutšo ke talente ya mogae yena o be a tsene a re sello sa tšhiwana ga se wele fase gomme ge e le ga jwale gona re anamela moroka
taba kgolo ye re lebagane go le yona le kgono fa ke ya leloko le la re be gore boledišana le lona ka labobedi le e leng gore ka kapa ba be ba tepelaetša ga ba kgotsofale ka lekgo la tate ga ba amen la mma ka kapa ka gore mma o feditše 2 weeks a le ka mmuša re ngapalela ke go swara ke ice ka mo a bleeda malome salane o timela o timetše malome kgale gomme tate o phentša bolela gore yena o a tseba mo e leng gore malome ya bana ba o gona ebile ga a rata a ka no mmuša empa ga mmuša o tšea abuti ao a timetšego jwale dilo tše ka moka ga tsona ke boipelaetšo bo e leng gore bana ba hloka khutšo ka baka la bona bana ba senyagalelwa ke maphelo ka baka la go hloka khutšo go bona lapa le lehlakahlakane go a lwewa go iwa pele le morago ka nako ye nngwe ba re tate ga a dutse o no phentša a tširuga jana a re ke re tšeru a re yei ntlogeleng ke dutse le dimpianyana tša ka fa jale ke rena ge ba re ga a re dimpianyana o ra boma o re barawa o ra rena maabane ke be ke le ka fale prof ke etetše leloko le ka mokgwa o ileng wa nkgopela ka gona ke tšwa go kopana le bona moroka tate ke motho o a ganago dilo ka moka kore o gana ntlongwe le engwe mara go ne go gana go mo kwišang gore motho o a gana mara ntle wa e tseba ye ya go tširuga o tširugile a dutse mokgausi le nna mo a re tiro ka re o tla bolela ka kwa ile tu ba re malome ka kapa wa e bona ntola be re bolela she ka re tate nna nkane le ya tširuga le di a jwang a re aowa e no ba madi a ka a tširuga ona ka boona ka ra wa gone bothata motswadi ya ka ge madi a tširuga abuti ya bona prof o ile a no ra robetse gona ka mola a kitimiša ke dilo tša bošego a tšhabela ka ramogolo wa ge jwale abuti ya gwe o makgweng empa ke boletše le yena ka mogala mo ampoditšeng gore ke swantše ke bolele le yena pele go betha 9 o'clock ka baka la gore ge ka be a betha 9 o'clock ga a sa hwetšagala ke boletše le yena gomme ga re ga dilo ka moka ga tsona tše di bolelang ke dikgaetšedi tša rena mo o a di tseba ebile o re ke di tseba ka moka ga tsona ga gone le ye ke sa itsebego empa tate yena o be a raoa a gone ye nna ke e tsebang le ete a ke tsebe selo nna ba ntlogele bana ba jwale prof re a enamela šio moroka le kgonne re a e feleletša re paletse ke go tla le tate ka mo diphapošeng kgašo ka baka la gore tate go bolela nnete prof ke mmone ka ka mahlo ke motho o a godilego ebile tate ke motho o e leng gore ga a bolela mauntšu a gage ga a hlathollege gabotse kore o ka no fetša o sa mokwe gore gabotse o reng kapa o nyaka go reng ka baka la bogolo mohlho mongwe empa o gona re tlo leka go bolesana le yena mo mogaleng re kwe gore na le lekgono ke e feng ya reng ga e tsebe ke e feng ye a reng wa e tseba and then way forward e tla ba eng gore lapa le le kgone go hwetša thušo prof Tobe malome ka kapa ntle le go senya nako a ke leboge balli ba rena ba letšatši ke leboge letšatši le la le kgono le ile la fihla hlogo poledišano ya rena e tle e kgone go sepela gabotse batho ba tle ba kgone go ekwa re bone go le bohlokwa gore re romele boreverente ka kua gore re tle re kgone go bolela le tate re bone go le bohlokwa re rometše reverente ka kua gore ge re ya ka re menyaka re kgone go founela reverente ka kua re kgone go bolela le tate ka pelanyana re kgone go mmotšiša dipotšišo ka nnete prof se nna ke se bone malome ka kapa ka morago ga go kwa dillo tša bosesi ke ile ka lemoga gore felo fa go na le bothata ke ile ka lemoga gore go na le bothata bothata ba lapa le ke taba ya gore ge ba ka kgona hlogo ya lapa ba feditše ka lapa ge ba ka kgona hlogo ya lapa ba feditše ya go na le ntlha ye nngwe ke lekang go nyaka go e lemoša batho ge o ka kwa motswadi a re ga ke ye ngakeng ga ke ye moporofeteng ga ke ye felo e ke no dula ya go na le se sengwe se sego gabotse go na le se sengwe ge re ba le bana a se gore ba ka se be le matshwenyego ba tlo ba le matshwenyego mara pele ke tla go tsena go tše nna ke ileng ge ke ria dinyakišišo tšaka ke tšholola dipheko tšaka di mpontšha mola le mola gore no leloko leo ka le thuša mara ditaba di eme ka gore
ke rata gore nke re letšetše reverent nke re no re boledi le yena re kwa gore reverent o re kwa gabotse ka kua le go gona re tle re kgone go tsena ditabeng ka nnete moroka Yeah. a re kgwetseng the reverend Mr. Malefo ka fale ke ena a nago le tate Yeah. re kgone go kwa gorena re ka mo hwetša jwang wa tseba maloba a re bano re ge ba ntše re le ka go hwetša reverend ka molagae maloba bana ba kapa dikgaetšedi tša rena tše di boletše gore ka kua prof go na le bothata o no re o tsena o apere kuane jwale kuane ya no hlobolega ya wela bofase maabane ke be ke le komana madula a bapile šetse ke tseba gore ge kuane e ka no wela fase ke a tšhaba ko tšwa soko ko tsena mo le koloi ke e beile gabotse Yeah. ka re ge nka re ke re ke a e starta ya gana ke tšhaba ka maoto e tlo lata ke moremi mo Yeah. kore ke be ke tšhogile go bolela nnete Yeah. ene tate wa tseba go ne ka nako nngwe tate gane go bolela nnete prof ke se ke se hweditšego Yeah. tate o boletše nto ngwe maabane wa tseba ka kwa ntlhaba pelong o ka re go bolelwa ka mme wa ka wa mpelegang ge go bolelwa ka lekgo la mokgekolo gape wa tsa o ne o re a dutse a no re mang go bona o ne o wele ka ntwa a wela fase a hwa ka be ka mmutša ka rena ge le re a hwa maratate na motho o a hwana le sa no e bolela ka hlompho jwale ka batho ba bagolo le sa no e bolela ka hlompho go bontšha gore motho go bolelwa mo ke mokgekolo wa lena o a le tlogetšeng le morata tate mantšu a gage man ga se a mabotsana man ga se a mabotsana prof wa tseba taba e ya go no re mma go bona o ne o wele ka segothe a hwa ke kwele e ntlhaba le kgonle a ya ntulela gabotse Yeah. a ya ntulela gabotse mongaka ka gore le kgone malome ka kapa re na le bosesi ka mo bosesi ke a le dumediša ba gešo le kae re gona le ka batamela re kgone go thoma ditaba ya a ba batamele le ya mo hwetša the reverend ka fao o a hwetša gape le bone le nteng malefošo o kry reverend Are le kae? re gona swara jang Ke ne le papa mo ka no botšiša. right motheletši wa mmutse community radio a gona fa le go 96.3 FM ka nnete ruri re na le ena the right reverend mopapa modimo wa phelago ke Mr. Malefo re na le ena mo magagešo Mr. Malefo the right reverend mongaka ke a le dumediša ka fao le go ka gona ka fao le re file molaetša la re tate ke motho mogolo ebile o tloga a nyaka go robala jwale re le topeng nta thekeng sa le ka pela pele tate a robala le gona ka fao re ya kwana ga botse Ke le kwa gabotse a ke tsebe nna lang kwa gabotse ntate ka kapa le professor Mremi ka fao. re go kwa gabotse the right reverend khutšwa modimo ga e be le wena ka moo le go ka gona Tobela. ya the right reverend malome ka kapa ke be ke no nyako bodiša bosesi ntlha ye nngwe pele ke ya go tsena mola go tate gannyane re dumedišetše tate ka moo wa re kwa Tate ba go dumediša. le kae tate mogolo awa re gona ke leboga tate ge le senke le gana la re bana ge ba tlile ba ne le bothata la re dumelela gore re ba thuše ke leboga thata tate ge ile la lokolola pelo gore re ba thuše re tlo leka ka maatla re bone gore re le thuša jwang tate mogolo go kgone go ba le khutšo ka gare ga lapa kgaetšedi tate mogolo a ke no e lebantšha mo go lena ka lebaka la gore šifa o pharwa ka taba ya polao ya mokgekolo ka nako ye a robala o robaletše kae moya wa gage o feletše metseng ya batho wa ya go tšea moya o bone le bona bana ba la e tseba taba yeo kgaetšedi le o tšere ka mokgwa mohuta mang tate mogolo
le be le ile ka before poloko goba ka morago ga poloko le ile before poloko alright nako ba re ba motšeri ba molaiša ka gare ga koloi be go šetse go fedile ka nako yeo mmele bo o sa fiša mara pelo e sa pompe le mo išitše sepetlele a la mo iša koloi ya borwala ba hwile ya tla ya molata ka gare ga lapa alright stopo se sa mama le ile la se thega a la se thega ka ge a hlokofetše a be a ile malopong ba ile ba tla ba malopo ba tla ba mmoloka ka sengaka kore ka nako a hlokofala prof taba ya go thwasa o beša a e kgaotše yena a tekeretše kereke ye nngwe ye a e tsenago jwale ga a ba hlokofala e be šetše e le mengwaga e mentši kudu a kgaogane le tšeo tša dithwaso mara a se a fetša jwale o be a šetša tsena kereke ye e rileng ga a hlokofala alright mme a le re o wele a le modirong ka mokgo ke hweditseng ka gona prof a kere ge koša etla motho mongwe le o mongwe wa lokologang o ya košeng go ya go bogela go bona bo professor Moremi ge ba phekola batho jwalo le yena o be a ile ka seo sa go no re ke ya košeng koša e ya bina ba re ngaka mammang o tlile ga mammang ke moka ga a fitla mola ge ba letša meropa e ya malopo a wa malopo dipheko tša gage ga di goroša ka gare ga lapa alright ke go kwela tate mogolo ga etse di le tseba jwalo nna re gola ke no gola mama ka ba re o ile a yo thaswa kae nageng tso go biša tate mogolo wa ka mme le ga mme ya so tate mogolo o ile ra mphetola ke mmotše ke re mma gore na o be a thasitšwe na a re o ba a thaswa mara go thaswang gantse o thasitšwe ga a fetša ka ga ba ile ba hloka tšhelete ba ile ba motšea ko o thasong ba mmuša gae ya ya be le ka tlogetše thaso so nna ke no gola mama ka a no ba le badimo mara e sengaka alright ke rata go tsebiša motheeletši mo thwaso a se ntho ya papadi ye motho a ka reng a e thoma se e fetše ge o thoma thwaso o laela o botša badimo ba geno ore wena wa thwasong tseba gore mo o yang gona o be o e ya ka maikemišetšo a gore wa go thoma ebile o tlo fetša ka gore go no ngala thwaso o no tlogela o e tšwa o e ya gae o tlogela tše e leng gore o bo o ile go di lata morago o kwatiša badimo ba gago o ka re motheeletšong ko ile malome ka kapa ke a leboga prof ga itše diaka nako mme a fetša go wa a wela fase o bone ke mang mme ga a tlo hlokofala o be a nne le nna o ba ile le wena košeng be se košeng be le go mokgotsage be le ausa ka o tlile la botlhano a tšwa mmerekong ya re mokibele re sontaga ge ausa ka šhina sepela mama ka a šala a laela nna a hlapa a re ke ya go bona mammang ke mokgotsage o ile ko go mokgotsage so o ile a re ga le ko go mokgotsage ge ba dutse ba ntse ba thabile ba tšea meropa ba letša go letša meropeng ye ya bona e ge ba ntse ba thabile be go se malopo beno ba meropa ge ba thabile bona ba dutse ba thabile so ke ge a ewa malopo gona moo be se košeng a betha ka sekgothi ya go wa o ile and then a re go wa go ka re ba re o ile ka bo 6 nna be ke le gae so ya re 6 7 8 bo past 8 gona ko motseng o batla gae ba fihla gae ba bolela ba re mma go lena e sa le gae wa ka bo 6 until go njwa le be re o tla tsoga ga a tsoga so ke ge re tsamaya le nna le tate re le ba babedi so ge re fihla kua re go itša mama ka nnete a o ile e fela ge e le madi o ba senao ke ge re bitša koloi ya buti wa ramogolo le vene a e tla molaiša motšamiša gae koloi ya sanka ya ba le madi aowa nna so ke makala furugo ge ba ntsoše ka re ka mo mama ka beng a robetse be le tate le mmage ka re ba go misitše batswadi ba mama ka ba re ba tsamaye ba boele morago ngwana bona o tla šhala tsoga bo sa furugo ke re nna ba ntsoše ba nthela ba re sepela o late se se ya go mmerekong o mmotse gore mma go tlhokofetse go jwalo tate
le barakile ba ga bomme ka nnete a la baraka mo tatemogolo ke kry-a taba ye nngwe ye bana ba e bolelago fa ya paki le a e tseba ke kgopela le feng mama o le neng le yena ka mo the right reverend Okay. hello mama le boletse gore go na le paki ye papa a le file go yona yeo e le go gore papa o le boditse gore lena le hlatswe paki ye e beng e ne le madi ke boletse le go ntšha le ke sa mmotsa ka re file nna wa re ke hlatswe e kry-ile madi fela sa ga wa re se ke ya bona ke motho ke kwele se sengwe se e le go gore senapa se sa kgatlhiši sa gore papa le mama be ba phela ka go lwa goba be ba phela ga botse mama be ba phela ka go be ba phela ka go lwa Opa. Ba botšiša mo le se ke la dropa papa go pala le ka mtšoko papa ya le ka mtela le mtšoko okay ya le ka botšiša ngaka le ntate ka kapa ka moe malefo age potšišo ya ka še yona no papa o tšeditše potšišo ke gore na bophelo ba mama le papa ka gare ga lenyalo la bona e be e le lenyalo le le phelago ka lethabo goba be e le lenyalo le le phelago ka golwa le ile la mohlaba ka thipa be le mohlabelang o go hweditše o dutše a no go swara ka megolo a go gama ntle le polelonyana ka gare a re go gamelang tate mogolo ke na le potšišo ye nngwe še yona ka nako a go swara a go gama thipa be e le kae tate mogolo be le dutše tafoleng bana be ba le gona alright ke kgopela go botsiša mo bana ba ba ka gae pa kgodišo ya bona ebile ya mokhutamang e be le fela le re ge le ba kgalema le ba betha ka kgati ka molamo ka selepe ka thipa be le ba betha kang a sanka wa ba betha alright wa tseba ke nyaka go lemoša tate se sengwe malome ka kapa wa bona bana ne ge ba ka golwa ba bethwa ba golwa ka bohloko bana ba fetša e le gore ba ba le ntho la re ibitsang gore ke sekgopi and then sekgopi se kgona go hlola se sengwe seo e le go gore gare ga batswadi e ba bothata ke lebeletše lebakeng le legolo la gore ke lebeletše lebakeng le legolo la gore taba ya ka mogare ga lapa le la tate ge ke nyaka ga botse ke nyakolla e na le dikgopi tše dintšhi ka gare ene tate jwale ka ge e le bana ba gage ba na le sello se segolo ene ba lla godimo ga tate mabapi le diphoso tše di bilego gona godimo ga motswadi wa bona ba lla ka papa bona ene ge bana ba lla ka papa go fihlile seemo se seso se a lokišega mare malome ka kapa ge e le gore ka nnete re tlo no re bana ba ka mola gona e be e le phoso nna ke godišitše ke rangwane yake o ba mpetha thata malome ka kapa mara nna pethong e rangwane e beng a mpetha ka yona
o bampetha nkiša nneteng so nka se re ke tlo mo swarela segopi ka lebaka la gore ke kgona gore ge ke dutse fase le rangwane ke re wena rangwane bontle mamola ompetha re ngwanaka ke kgopela tshwarelo mara ke leboga go betha mola ko go godišitše lebelela gore le kgolle ko go rutile molao o swere dilo o se tshepediša gabotse so be se phošo go tate gore a dule fase a bolele le bana ba gage ene ka nako ye nngwe malome ka kapa ge o ka tsena ka gare ga lenyalo le la mme le tate go ya le ka tebelelo ka mokgo nna ke le lebeletšeng a senke ya ba lenyalo le botse la go ba le bothagi ka gare go bile dingwapangwapano ene ge bana ba bona gore mma go bona le papa go bona ga bane perekišano ebile go fetša go tsena ntwa ya diatla ngwana mollo mongwe tlo thietša mmage ene bana ba tlo gola ba tseba gore tate o tlaiša mma go rena ene ge mme o ga ka hlokofala ga go le ebile go ile go ba le tsona dilo tša go swana le tša gore mme o ile go ba tswa mme o ile riang tate o tlo no felletša a latofatswa le ka dilo tša sa di tsebeng se ke se lemogile mo ka molapeng la ga botate ke gore meleko e gona tate le yena ke papa go bona a ka ba lekilwe ka se a lekilweng ka sona empa fela gore dilo di ske di a sepela gabotse ke kgona gore ke le monna ke le so banteke ka bana baka gore bana baka ke ba felle pelo ke lo le mosadi ya ka ke ske ka nyaka motho ka mogae mara e fela ge e le gore malome ka kapa nna ga ke tlo nyaka go ka kry-a thušo e tlo ba bothata ke bolela ka lebaka la gore sa mathomo bana ba ka gae ga ba kgone go tswa ba ye go nyaka bophelo ba ne le tata go bona go ba boima ke bolela ka lebaka la gore ba re go na le paki ye e le go gore ile ya hlatsiwa ya madi ke bothata le yona ke bolela so ka lebaka le legolo le leng gore bana ba bana le sekgopi se ba se swaretše go tata go bona sepallang go tswa go bona mara ba tekemišeditše go mo kgopela tshwarelo mara e be tate le yena a swarela go bana ba gage a se phošo gore le motswadi o ne gore bana baka ke le rietše phoso a se phošo ene go tla mo lenanegong ba tliša ke se sengwe tate o godile badimo ga ba nyake gore tate modimo ga ka mogopola sepele seemo se le ka mogosile go ka gona ke nyaka go ba lemoša se sengwe gape mabapi le tabeng ya dikhulela mmagobana dikhulela mmagobana re ka senape ra latofatša tate kudu go ka no ba go ne le diphoso tše di bile go gona ya mathomo phoso ke gore ba tabo tate le mama gage ge a re ba rakile ba gabo mokgekolo ke bošaedi malome ka kapa motho le go ka monyala a se gore o ka ganetša ba gabo ba e tla go bona setopo sa ngwana bo bona e tlo ba bothata ene setopo se o se bolokang ka dingwangwarego go ba moroba gore baloi ba bapalle godimo ga sona sa mathomo mme o hlokofetše mme o ile a re ga a boa mošareng o buile a rotha madi a sanka go a riwa dinyakišišo tša gore go bile le di-postmortem mo gore go diragetše jwang a sanka ba nyakišiša gore lebaka le legolo la gore mme mma go rena gore a feleletše e le gore setopo sa gage ga se sware ke ice ke eng mokgekolo o hlokofetše dikgula semaka la go nowa tse a sanka go a tšowa ka maoto ebile ba monyakela gore ba tle ba mmereke a be gabotse ke kwešiša gore go na le motho wa tseneletše lelapa le la tate le bana ba gage ene ge tate ge yena a dumela nna re tlo mo thuša malome ka kapa nka se gane go mo thuša ke tlo mo thuša ka mokgong ka kgonang ge tate a dumela ka lebaka la gore ke kwešiša gore a go ne monna wa ka ratang go a tlogana le bana ba gage ene ge ka le lengwe la matšatši ge o ka kwa ngwana a re a fao ke tate o tsebe gore felo fao go na le bothata o tsebe gore felo fao go na le mokgwa wa gore a go sa ne kwano a go sa ne tshepo motho ga ka thoma a losa ntho re bitsang gore ke trust godimo ga motswadi wa gage tlhompho godimo ga motswadi wa gage e go tlo tsoga ntongwe e leng gore e tlo ba e kotsi kudu ka mogare ga lapa re na le bothata bo bogološi bo bona bo e leng gore ke pharela ya taba mo go bontšha gore tate le ba gabo mme be go se ne kwana tate mogolo nna ke tlo go thuša ke hlokagahlana le tšona tša mokhuto tate mogolo motswadi o mongwe le mongwe go no ba le meleko ye e le go gore o sepela le yona go a ba le mabošaedi a e leng gore o no pharwa ka ona ka lebaka la ge re phela re kgona go šala morago ke meleko ye e rileng nna se ke se bonang tate mogolo ke gore felo fa ge re ka se tlhokomele ba nyaka go bona ba go a tlhogantšha le bana ba gago ene re swanetše go lwela gore seo se sekebe sa ba gona ene se nna ke se bonang ke go bontšha gore mosadi wa lena mma go rena
o tsogile maatla ka lebaka la gore o tlhokofetse lehu la semaka le le sepelang le meleko ka gare jwale a sanka a phethelwa dilo gabotse ebile le setopo sa gage dikuane di a hloboga ke bothata taba eo tate mogolo motse o salela o bereka o wa ka gae ka mo le dulago ao le sa ba ka khalo o le kula janye ban titi mo le kula ntse ke ga mare kwa nyane gone jwale o ka kua o tlogile o ile ka gae ya le ka di dumelela re ge re ka re ka bereka motse o rantšha mathata a leng ka mogare ga lapa bana ba re ge ba tsena ka mola ba setlho ba sa kitimiša ke dilo ya ke tlo go thuša ka gore ke bereke motsola a ke nyake selo ke nyaka go no bona bana ba gago ba lokile ba le gabotse re ye go nyakana le meleko e leng gona re ntšhe and then ge re ya ka kua lapeng bana ba ka gae ba tlabe ba le gona ba bone se sengwe le se sengwe se se berekwang gore lapa lela le kgone go loka le be gabotse and then se nna ke se bonang se seng ke gore mokgekolo o robetse bana ga ba hlapa le susui la mma go bona go nyakega gore ka kua gare ga lapa lela la ga bo mma go bona la mma go bona le berekiwe ene mokgekolo go ntjwa le o robetse o boloketswe plekeng ye e le go gore e be se ya maleba ka lebaka la ge tata ke re lena le phejaneng ke be le rile dilo ka moka ka lapeng la geno le o buetseng ka go lona go nuale le lone le gona mo go na le bošaedi bo bobile go gona gobane motho mo lo mongwe wa nyalang pudi ya gage ya mokgwa wa thetho le kgomo ya gage ya mokgwa ga di swanetse go hlabiwa ka gare ga lapa la maleba so re dirile dilo ka gare ga lapa le le go gore ga se la maleba go hlokagala gore re phethe ditaelo re bone gore re ka dira jwang ba di ile ka mogare o diri o mokhu le mmoloketse ka gageno ya gona ka mo le go ka gona go nuala o re sa le kwa ka o le ke a ile ntsikini le ma yo ja ka mogare ga jwa ke ile jore mogare mo lo petse ka mo ao e go buka ba mara papa or mohlomong a sa go kwa gabotse ka baka la gore a kere wena o botiša taba ya gore mma o tswetse kae ga ya mabitleng a ke mma o tswetse ka kua lapeng lela la bona ke ya and then mogoga wa gage le pudi di tlhabetswe ka mo rileng gone jwale le tlhobotša di reetswe ka moki le rile eng ya go bontšha mama gore le ya go moriela dilo ka gare ga lapa la maleba ka lebaka la gore
a kere motho ka molao re mo hlabela diphoofolo mo e lego gore yena o tswetse gona ka lekgula mme le mo gatišitše ka mo lapeng la ga botate aowa ga la mo gatiša be le swanetše go ne go tšea motho re ya go mo gatiša re mmuša gore re tle re kgone go dira dilo ka moka re dira dilo ka moka e be e le gore dilo tše ka moka di gona nto mathomo lekhu le be le le koga mama le papa mara diphoofolo tša lekhu di hlabiwa ga botate a di sa hlabiwa ka kua mme a beng a le gona ene gape le se sengwe se mme tate a bolele nnete a senke ba ya go mo tšea kua hlokofetse ntsi ene ebile le ga a tloga ka mogae a tšea ke heshe o tšere ke vene a sepela ba re wa sepetlele a fitlha sepetlele ba re police station a sentse gore ba tsena a feta ka ena a muša moteti and a senke go itla heshe mo tšea heshe mo tlišitše ge mmuša alright e re kerie so ke tlo le checkela moya wa mme gone bua e re ke founele go bene Alright, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re mo mogaleng mo a re boledišana le wo mongwe wa ba berekišanang le professor Moremi o tšholotše ditaola o gona mo moyeng fa o tla di šupa a di bolediša re ko gore na moya wa mme o tsamaya kae o eme jwang a re tlhwaeng ditsebe magagešo a re tlhwaeng ditsebe Ngobeni ke go tsaba ke kgopela gore o ntšhekele moya wa mme ke nyaka go tseba gore o eme jwang go di tšholola mo o bonang ke le thwasane la ka le alright mo dipeko papa tsamane tsona dire mogolo di kitaba tša badimo moya wa mma motsadi o šetse molapeng le le reng o robaletse ka gona go bona re tsamane tsona di a ba dire bontšha botse gore ke a lla mo ke leng gona moya wa motswadi o šetse ka lapeng ka mo a robeletseng gona gone ke a bona re ke motho reng ba mmetle ka mokgwatla di a lesetlhe le reng e ikile ya gona tša moya wa gago dipetlela di reng di mogolo di kitaba tša badimo ge dipheko di re mogolo di kitaba tša badimo di re hlalosetša gore ntwa ye ke ya kgale e ntše e le gona ebile e šetše fihlile sedimong sa ga botate gobane re ne dipheko tše fo malome ka kapa ke tša dipetlela re di bitša dipetlela bangwe ba re ke ditlou mogolodi ya lebataladiwa go tseba ke bakgalabe gora gore ba re bontšha gore go na le sello se se leng gona e sa le sa bana ba ke sa badimo ba lego gona ba go tšwa legorong la ga botate mabapi le tabeng ya lapa le lego gona ka molagae go pheko tšetše fo re tlo ba le pheko ya mokgekolo ye e reng ka mahlo bana ba bona re na le pheko ya gabo rena ye e bolelang ye e lego gore ke ya mosetsana e re botšang gore makgolela ntwa ye a gola ka gare ga lapa e golela godimo ye ya lesogana e re botša re moraro wa mmakubela moraro wa go rara le beng e re botša gore batho ba ba raregile re bolelela phekong tše fomo mme motswadi yena go mo lebelela o mmona le kae ka ntle ka gare o ka lapeng moya o feletše mo gate mara se o tšhoba tswele ka ntle o sa le ka lapeng moya wa gage o sa le ka lapeng lapa la bona go le lebelela o le bona le tile ga la tia thokolosi o bapalela kae thokolosi ra lokela ka lapeng ebile ke re ke a lebelela ke le reng e ba tšhilafatša madi tšhelete ditšhelete di gatile ke badimo tšhelete e gatile ke badimo ba swanetše ba e gate a kere dipheko tša gago di go botša ka mogolodi ene mogolodi ke mo go lla go bakgalabe baloi ba eme jwang
dira diketse ka ntle di eme gating le tsona ke batho ba le reng ba nyako tša moya wa mmamotswadi ba o berekiše bošaedi moya wa gago dira di nyaka go tšea moya wa mmamotswadi di o berekiše bošaedi Nkobeni go cheka medimo ya ka mo gae ntle le dipetlela tše o bona eng medimo ya bo ndi ka lapeng ka ofela e tsere mapheko ebile ba tsere marumo ke batho ba le reng ba lla ka ofela bona se go tata se se ba lisha mo ke makatsa ko bona mokgwa se sa tekolo se reng se kitima ka lapeng ebile ba dimo mogala bra go le kuku la le ka ntle ke motho reng go tsena ka lapeng wa palwa palisha ke mokgwa ba dimo ba le reng ba tswile matla ka lapeng le go lebelela mogalabe o re bolela go le yena o tsogile gore ga a tsoga o ra re ilo betlwe ka mokgwa mo le ko mtlhatla mo le kwa lefofonyane ebile ba tsere mokgwa motlhala wa ba o berekileng gore ka lapeng o se ka tswile o bile le kwana ba mmethile ka moleko mogolo moleko wa gore a fela a latlhegela ke kgopolo le ka gare ga lapa la gage go seke gwa kwana mahlatse a kae godimo ga bana ba ka mo gae a bofilwe ka ofela ba kitima le lefifi bana ka ofela bona se o thata e le mokgwa phaofolo reng e kitima ka lapeng mara bona le sebata se reng ba se romela ka lapeng se reng ebile se a bua se tša mokgwa mahlatse ya bona go na le sebata se se romelwang ebile se tšeang mahlatse ya bona ke nyaka o ntebelele se sengwe ka mowe ke nyaka o ntebelele se sengwe ene o swara jwalo ganyane ke nyaka o ntebelele se sengwe mabapi le tate nkodi wa lle ganyane ke nyaka re tle re cheke se sengwe mo lebaka la gore ke re tle re cheke se sengwe ke makatša ke gore ka mo lapeng la gabo mme o e le go gore ke mosadi wa tate o re mophekola go fa go na le bothata ka mo lapeng le la gabo mme le malome o timetše malome sala timela ka 1992 ke a re resha gaetšedi 1997 ka 1997 ka June re bile le lehu la mme sebelega lena ke la neng lehu la mme sebelega lena 1992 ke la 1992 re bile le mahu a go latelana a batswadi ba mme le malome e le go ragolo le koko mabapi le go tšea ke pelo ke nyaka ro tlo ntšhekele tša lapa le ke kwe gore lapa le lona le emjwang Ngobeni ke nyaka go lokiša ntongwe mo ka lapeng la gabo malome wa timetšeng ka 1997 mago robetše koko robetše ragolo robetše lapa le go ra gore le tswaletšwe go ile se ya ka ka malatelang bana ba ka mo gare ga lapa le batswadi ba ka mo go ra gore ga go motho ba fedile go šetše malome ga gagwe go šetše malome o mogolo wa le go ga gagwe ebile ngwana bolena o tswile ka mo gare ga lapa le la ga bolena o ile go dula ga ga bolena mogolo o tswile ngwana bolena o tswile ka lapeng lenu o ile go dula ga ga bolena ga ga bomme go a go hlokomela lapa lena wa ntatelela wa go latella o re go na le boroko yana ga bolela wa ntatelang batswadi ba mokgekolola mokgalajo ba ile go hlokofala ke ge ba montšhetša magadi le ena a ya bogadi jwa gagwe go šhala go sene motho a gona motho go nubana go nubale go ne se ya ka o ke molatelelang yena o re go ne boroko ga le botša alright re ka kgona go bolela le yena ke yena o be le bolela le yena mo malefo o ne le tate ka kua mmolediša gona tshwantse re bone ka go malefo ntshwarele bjalo Ngobeni ganyane ntshwarele bjalo ganyane re boele go malefo ganyane thank you You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Right, Reverend, o na le nna mongaka
ke gona mongaka ke le angwa ka moe nna ke le a re le kwa ga botse go na le putsišo ye ba ratago go e botsiša kgaetšedi a rena ka fao prof kgaetšedi le kae Rona le kae? re gona le mokoile Ngobeni ga bolela Aowa. ala mo kwa Ngobeni ga bolela o mokoile wena kgaetšedi a kere Ngobeni o laeditše gore ka gare ga lapa la gabo lena go na le bothata ke kgopetše magolo mong ka kua gae gore a ntebelele moya wa mme gore o ka ba o le kae ke be kudu ka gare ga dipheko tša gage be ke nyaka go nokwa pheko tše dintše fo fela di re file polelo ya gore moya wa mme o sa le ka gare ga malapa a batho o sa nyaka go latiwa o re boditše gore ka gare ga lapa go na le bothata bo bogolo kudu mabapi le tabeng ya mogalabe o tloganya ka go phethelwa ditaelo dilo tše mogalabe a di bolelang tše dintšhi le sekela le yena le go gola go fihlile ka lebaka la gore go ka feleletša e le gore kgopolo ya gage e ka ba e feleletša e bolela tše dingwe o re lemošitše se sengwe sa go bontšha gore ka mola gare ga lapa la gabo lena go na le mokgwa wa thokolosi ye e lego gore e tšea mahlatse ka mogare ga lapa ebile e tšhilafatša bana ka gare ga motse so ka re ge ke kwa Ngobeni a bolela mola gore go na le sello sa badimo ba ba lego gona ka thoma go lemoga gore a go kgonagale gore badimo ba ka thaba morago ga seemo se e lego gore re swarane le sona ga jwale dillo tša lena kgaetšeditše le belelela le rapela le phasa le bolela le badimo gore ba le thuše dillo tša lena di fihlile go badimo go ya le ka mokgola Ngobeni a bolelang ka gona ke lebeletše taba ya dipheko tše dingwe ba re ke dipetlela mola go yena re di bitša ditlou ke nyaka go botsiša se sengwe se sona se no ba se mmakatša sa go bontšha gore ga gabo lena mogolo go na le leswiswi le legolo go dula lena ka gare a kere lapa le lene boroko mama ga lena boroko ke tlo kgopela gore o ntshwarele bualo gannyane ke nyaka gore Ngobeni a ntšhollele dipheko ka ku ke nyaka go kwa se sengwe mo mabapi le tabeng ya lapa le ke nyaka go lemoša babogedi kua gae ba thieletše kua gae se sengwe se lapa la gabo mme go hlokofetše mme ka 1992 mosadi wa tate wa le go fa lekgono lehu la gage ga le kgotsofatše go swana le ge le yena a timetše gobane moya gage o motseng ya batho ebile le poloko ya gage ga ya sepela gabotse ba mo timeditše 1 ya bobedi taba ka 1997 go timetše malome ka morago ga go timela go tlile monna tsoko a re malome wa lena o Rustenburg le ile la dirang ka morago ga go kwa polelo go motho we Aowa senkere ya felo nna ke ile ka go yena ka mmotiša a re yena o mmone ba le ka training ba le Hammanskraal ga a santse gore a mo lebelele gore o kae motho la a sa bonala gore o kae polelo yeo le be le kwele go tšwa go tate go ba go yena motho we nna be ke kole bana ba bolela mo ba re go ne monna ka kua tlase gore o bone malome and then e ya morago gore ba re tate gore ke a tseba mo aleng ge a nyaka gore ke nyaka gore a boe ke tlo mo ria gore a boe gomme o le mogolo go tla timela yona ke ikule bolelwa mo gae alright mama o tseba eng ka taba ye ya malome yena ba nwele tate o ne go fela bolela gore ka re go ne ngwago mongwe le gore go goroga monno mongwe wa mo gae and then ke ge tate mogolo a ka ba sa phela so tate mogolo ke ga ile mo košeng na pile ke ge tšeana a mmitša a morela re o ka re o ne le sello a re a re sang a re ke timeletše ke ngwana tšeana ra mo fetola morela re ke kgopela gore ompiletše mokgonyana ga go mokete ande mokgonyana ka ga bomme ke tate a nnoši mme be le ngwanyana nnoši ke tate a nnoši a gona molato kgaetšedi yaka tata gore na o ile nyaka go le thuša e fela tate o ile a fihla fa o a bego a bitswa gona a bitswa ke tate o thomile ka go gana and then o tlilela mafelelo mola le gore tšeane ba šetše a tsamaya alright le ka bolela o thomile be ke le gona o thomile a re mogalajo ke a bona walla o nyaka ngwana gago jale ngwana gago gore a tla be gona mpiletše malome mpiletše tate ke ba nyakile ke kry-ile malome ge ke etswa ke ya go nyaka tate
e ke boa ke tsena gape malome ya gona o shetse tate mogala jola ke ga laela re shalang ga botseba ga mmashadi le tleng gae go sasa ka ofising yaka ke buditse batswadi ba mme a go no ba ile ba re tloya nna batho bala a ke tse gore batho le ba shirile gore jwang ba dumela awa ka mosang re tloya frugo go isa batho bala ba sa felo go fitlhelela le gone jwang. Alright. Ke kwele polelo ye nngwe ya gore go bolela gore malome o na le meriri ye megolo o na le maledu a magolo bothata e ba ile go fang e ba ileng gona mowe bothata ke gore tato wa tseba maleng gomme o ka maleng a tlo tswella ba o ne maledu a mangamaga le meruo moga ga ka tswella ba ka se motseng tate ile gore o mmona ditorong goba o mmona so lena le kwa tate a bolela goba le kwa eng mama a wona go kwa senge ke kwa bolela yena o ila ga bana ba bolela ka mo o ila ba botsa so o ila botsa batho a ke tsebe wena o ila go botsa soroka phatla tata a tloga re tate ke malome ke mmone thwi o ne le maledu a wona se nka mpotsa mo khaitsedi ya ka mo tate o boditse mosadi a maagelwane o re soreng trata le ena a motšhare maloma bana ba wa motseba go ba reng ke moketena mosadi la re ke a motseba a re gape maloma bana ba o seleng a timela nna ke a tseba gore o mo kae meriri e tla ka mo morago and then maledu a tla mo dimpeng nna ke a tseba mo a leng gona mosadi ola ka ge tabe sa moswara ga botse ngwana ge shwa mafelelo ke ge ke tshomya ngwana ena mosadi o tata modije mosadi wa tja taba e botsa morodi ga tja taba e filisha ngwana wa ge ngwana ge shwa re botsa yona tate o ka yena the reverend tate Sulu prof tate Thobela taba ye ya malome ye go kwagala gore go ile go ba le monna tsoko wa a ileng a leka go le go sedimusha gore o malome o gona o Rustenburg e fela taba gona a sanka ya shalwa morago le a itseba ile ba shala morago ba ga tsia ya ke na ba le tano le nkgeta la gawe le timo ya ka go ke mo ga ba tsabalwa paske ba so ba kwana o bile o tsena ga unga ke o le ya wa mo ga o tswa spele ya fase ya wa ka mo gae o le mo ga bo o le mo ga bo ngaka ye wile e bina go ba e phasa tate mogolo a ke itse le ya msadi ngaka ntse no tloga ikusha bohloko mara lena tate mogolo jwale ka ge ile sebare sa lena le ile la le ka go ba thusha go no tloga le banyakisha o malome ka mogolo ka gonang ka gona re ba ile ba le lena go re bo mkhagule mkhagule ba ga tjena ba go a tla khenta ga ba tla mo ga mo wa ba lwa sinsa bona ya seo se bontšha thupa gore tate o lekile go ba thusha empa bona ba ile ba palela ke gore ba boele morago ba išetse o dinyakegang a gona molato felo ke bona mo ka re la palela la ka kua tate mogolo ka kua o nyetšego ka gona go no se bega botse go a felwa bo malome ba timela makhung a mabedi a matswale le ratswale le ile la kgona go fihla le lehungatla motho o tlile ge heshe e tla tlo fološa mohu a fihla rogana ka mora ka nna ka bonna a tswatše marogana sepela a boloka batswadi ba mamaka o tlile ge heshe e tliša stopo a fihla a fihla rogana a rogana a hlabile mašata o be a gamotse aowa o labela lena labele lena ka bo lena labele nna ka mora ka tsoga ke ita sepela tše marogana sepela a boloka batswadi ba kokwaka batswadi ba mamaka o be a roga mama a no hlaba mašata gona ga kua lapeng ka ge le ntwe e leng gore be le setlwaedi go yena be le ntwa iriang metlhe le metlhe ke gopetse dipanka motho
e le panka jaaka a di tjera di šitše go mong a buti a rena o ile a tlhokofalela ke mosadi e be le ditlhobolo ka kgopela panka tšela ka re ke kgopela dipanka a eme ka ntle ga gate ebile ke bolela le ena ke kgopela dipanka ka mo tate mogolo wa ka o robetse ka re ke re ke a di kgopela a re o ka no ya wa di lata ebile a omana ka re o se ka omana ka re dipanka tšela ke tšaka a senke ke re ke tša thušanang ka re a o bolele le nna ga botsene o tlhaba lešata o rile ga heshe tsena a senka a tsena ka kua heshe no feta le polokong ya bona ka moka senka e tla felo gatla tla nnete a e bolele ka poloko ya mmago le ena gona le mmolokile ga botse goba le mmolokile ka lešata mama ka poloko ya mmago rena be go se ga botse mara ba gešo ba emetse kua thoko ba bomme le ka mo mme a ba le ntsha go ne wa tseneng a gone wa tseneng a gone wa hlobogileng ngwana bo bona wa rena re mo hlobogile ga etswa ka rena ke nno mogolo ke nna ke fapaneng le ena wa bona gantši ge go hlagile lehu ka mo magaeng go swana le tsona tabeng tše tša go tšea moya ga botse ka molao ge re ya go tšea moriti wa mohumo a robaletšeng gona la mafelelo malome ka kapa go na le batho ba ba nang le malokela a go ya go tšea moya nna nka se tšee moya wa mogatšaka ngwana a ka se tšee moya wa mmage re swanetše re nyake malome wa mmage goba ragadi wa mmage gomme ba bele ba bangwe ba mo bogadi ba mmage ba tla ba kgone gore semmušo ba ye ba tšee moya wowe ke bolela ka moya wa go tšea motho o e le go gore ke ra tsela ya go tšea moya o e le go gore kwa motho ga a robetše ka segaga borena go ba le dilo tše di nyakegang tša go swana le malakana a matšhweu le sela go ya ka taelo ya mohu gore yena o nyaka go latwa bjang le gore o robaletše kae jwale mo ke kgopela gore bana ba ba ka gae ka moka o tate re seke rana pare mo apeša dilo tate banna ba bona gore ba mo etile ka pele dilo di senyegile ka lebaka la gore batho ba sa nyake go bona go e ba le lethabo ka mo gae tate o godile se re ka se dirang ga jwalo malome ke gore jwale re ya go tsena mmerekong o mothata wa go berekana le bana ba ka gae le tate ka boyena lebaka la gore ke re ya go berekana le tate ka boyena tate ke gale go no ba le dilo tše dintšhi tše di riagalang empa di makatša empa di sa nape di no ba di šalwa morago ga botse wai ke bolela ka lebaka le ge o ka lebelela malome ka kapa lekhung ge go ka hlabiwa lešata go tsoga bothata go bane ba bangwe ba na le dillo ene Reverend Malefo prof tate a kere o nkwa ya ne tu emeletšu papa o ke motho mogolo fela ya ka makamanya ke re mo felele pele o fela a sepela boa okay taba ke ne le mmemo mama ntate ntwe nna ke e bonang ye re swanetšeng go e dira ke go emaemela lapa le la ga bolena mogolo ke go emaemela lapa le e le go gore ke la ga bolena ke go ya go tšea moya wa mma gore na re o bušetše madulong a e le go gore ke ya maleba lebaka ke gore lapa le la ga bolena mogolo le na le bothata le lona lebaka ke gore lapa le la ka mo ga bolena le na le bothata le lona lebaka ke gore tata go lena o hloka thušo mara o ne le bonyatši ene nnete a e bolele a se dinnete dilo tše a di bolela le tše tša gore bono ngaka e tlo ria ka kua ga bomme a e gona nto a e bolelang a se yona eo ga e gona taba eo a e gona a bolele nnete ebile ka kua batho ba ka kua ba beefelo le malome a ka monyatša ga kudu-kudu o ne kgona go moroga a bolele nnete santse re a bolele nnete gore a tla kry-e thušo a bolele nnete e le gore bophelo ba tate mama bo no napa bo le jwang ga botse tata rena o selege nna ke bolela so nna se tša ntshomile ke imile bana ba ba tse ba ntšhuma ka seša mo sefere le mo dimpeng ke ne mabadi a gagwe e le gage ke mogalla tula ngwana a betha ngwana a e jwa sekolong a e jwa feweleng o wa mmotša gore le jeleng ngwana o le gore re jile nama ka mogae nna ke apeile mae le tlhapi a tula ngwana o le kere e o ka iteela ngwana dijo tša sekolong a tšea seša
a ntshuma ka sona yena o mongwe wa le mo a se gafa re a bone gore motho o tlo go bola yena ka ra je sephetho sa gagwe ka mokgwa ikemišeditšeng a mmetha ka ngwana o ka molamo go ne mo tata ileng a tloga a kgalema ngwana a mo gobatša ka selepe sona a senke a rema motho mare wa sentšha ke re ba tšhaba tate salang dite ka tshipi mo morago ka idibala le ka nyoye ka di-31 tša 94 December 31 a go itielang mama a usa ka ba se gona ile mmerekong ka di-31 tše ga goro ga tlile jwa le ka mang le mang gae so tate ba se gona re ga a fihla go tša nna ke le gona a mputša rone le mangare ke ne ke nnoši mara se se o tswile a re ga mphetola re wena le se se ya go lile la re ge le ntsheba la re nna ke hwetse lona leo wa tulwa ka tshipi ene ke phafoga ke no hwetsang ja dutse gona mo ke bile go laetša gore ke motho ebile sa tshogeng selo dutse setulong ke emeletse go fitlhela ke bone ke monna magelwa ke ngwana a botša tata gare ke bone ra ngwane molane le mammang mara go njwa mokete o o ka re wetse fase ra ngwane go ne ntwa meteleng ka yona monna o la ga e tsoka ga e tla ka kua ga e hwetse ke dibetse ke le mo fase tata a dutse mo setulong ebile a sa nthuše yo jwale mama o kompotše mo ka tšatši leo e lego gore mmago o be a robetšwe go a kwagala gore o be a khieletšwe ka gare ga kamora e le tate le mama gage lena bjale ka bana be le kae re le be re le gona be re sa le bana be ke sane 16 years nna be ke le ngwana wena boganeditšwe go tsena ka montlong ga senke ke kena rena be re robala ka mokhukhung bona ba robala ka polateng le ba babedi so o tlhokofaletse gona ka mopolateng yona eo be ba robala ka go yona bana ba ga bo tate ga go ne le o motee wa ileng a tla bošigong bowe go tla go ba kgotsiša ke kgopela go e tsena eo tobe ba tšo mo tšea kua motho a sa fiša ba tsena le yena kua gae ba botate batla le ba gabo batla a rela batho ba la re sepelang o tla šala a phafoga ka moswane ba kwa ba bitša ba re motho la o hlokofetse nna ke tlile ke nako ba mpha baeke gore ke tlhatso e ne madi e se ka bona ke motho ka hwetša kobo ye e be e le ka koloing ba maaletše yona gomme e pharogile mo bogareng mo bogareng ka tšea kobela ka sepela ka mo gammeo a wetseng ka ntsheng malopo ka fitlha ka dumediša ba ntumela ka re ke kgopela go botiša ba re botiša ka re ke tla ba ke koboše mme o wetse mmotwana na wa mo phatola gare ga tlogo mme o la tšhoga re aowa ka mokgotsi o wetse mo tšhitang le ngwana ga ka wa mo a ka se phatoge tlhogo mosadi o la kgotsa re aowa ya mohuto a senke ke e bona wa tseba ke gore kgaetšedi yaka taba ye no bontšha gore man tate go ne bothata godimo ga gage ke gore go no tloga go nyakega thušo malome ka kago go fetile 2 weeks a kere ge mme a tlo tlhokofala tate o tlile kua mme e be le motho wa go rekiša nama di-weekend mo gare ga beke di-weekend a rekiša majwala dibiri kgatšha kua mmere go nna be ke bereka dipolaseng ba nte lebela jwala o tlile la bohlano kua go nna a robala ntlišeditše jwala tate mokibelo fru a tsena kua o ile ga a tsena kua a thoma o rasa le yena batho ba ba kgalema a nthela re mmago ke tlo mmolaya ka gahlana le yena a sa etšwa kua go mokgotsa gago ka morema ka se seng batho ba tlo ba kgotsa ba mokgwetse a wele mo ka ba kgotsiša ke tseba gore ke nna a go a feta 2 weeks be le ka April go ya mafelelo mme ke ga a tlo hlokofala ande nto e riegile go laetša gore ke nnete ke yena o a tseba o hlokofetse gona ka mokgwa batho o wele o rakile batho ka ntlong o hwetša pharogile gare ga tlhogo o fetile ka yena ya kua hospital ba ya mmušare kua ba tšo hwetša pane tše 3 di tletše di ne madi ba ba montšha ka kua ba ya go mohlapiša madi a re šwa ba ile ba botsiša bo malome le mmamogolo ba re kgantho wa moloso motho a dutse 2 weeks a sa sware ke ice ba ntšhalentše mosadi o la re taba mosadi o ke e thategele ka išaga morago maphodisa a batlo mo epola kana nna re e kwane mola mme a šetse a bolokilwe ke kgopela go botiša basadi ba ba tswang go apeša mama gago ka letšatši la ge e le gore o ba lokela go tla ka gae le lokišeditše dipoloko ko mmušareng ba sa le gona mamogolo o robetse go šetse malome wa se tseba story se wa se tseba ba ga botate be ba se gona ka nako ewe aowa botate ke yena mmamogolo ke mmamogolo ke mosadi a ramogolo
taba ye e no se kgahle ene e no bontšha gore go na le se sengwe se se sepelang se ke nyakang go lemoša batho gae malome ka kapa ba thieleditše taba ye le go fa ke melato e megolo ene tate ka ge e le o mongwe nke ba dule fase a bolele le bana ba gaga ba kgopele tshwarelo ke lebeletše lebakeng la gore ge go ka tsena molao fa go tla riega se sengwe se se go sa maleba goba se e le gore se tlo ba bohloko godimo ga gage tate lebaka shidi lebaka ge go ka tsena molao mo a go tlio ba bose ene ke na le nnete gore ge bana ba gage ba re bona ba nyaka go moswarela empa a bolele le bona ba tseba ka kapa ge ngwana a re ke rile sa gore ka jwa le motho re bolelang ka ena a se ngwana ke motho mogolo ene ga a no bolela o bolela ka go kwa bohloko ene ngwana ge a tseba taba a e bona gore ke nnete and then motho mogolo ga e bie ga botse e ba bothata taba ya lehula mmago ngwana o goba le mmago motswadi wa ka le go fa lehula ga ga ba se ba le sepediša ga botse nke ba ile ba requesta postmortem godimo ga lehule ba nyaka go tseba gore motho o bolaile ke eng gobane ke lehule le sa amogelegeng ene ke lehule le gore le tlile ntle le gore motho a bale ebile e tša di-postmortem a prof ke ge motho a šaile mmošareng ge motho a kawa mme ba re o wele ka bo 6 ge ba leloko ba molata kua a wetšeng gona o be a ne 2 hours a wele ge motho a hlokofetše 2 hours ke entši mmele wa motho o thoma go tonya empa mmele wa mme o be o sa fiša le ka gare ga 2 hours eo ba molatileng ka yona mmele wa mme o be o sa fiša ge e kwa ge go thwe tate o boditše bagabo le ba bo mosadi wo gore tsamayang o tla šala a tsoga e molaleng gore go ra gore mme o be a sa phela ge ba mo tšea kua e kwa gare ke thaletše sepelang o tla šale a tsoga a ke go ra re mme o be a sa phela malome ka kapa wa tseba mo go ne ntho nngwe e sepelang go na le se sengwe se le go gore ke na le nneta gore banna ba thieleditše basadi ba thieleditše nto e kgopišang bana ba e riang le gore bana ba be le tshepo ya gore tata ka ria se ke lebaka la tshwaro e be ba swarane ka yona ka gae 1 le lebaka la ge o mongwe a ile a hlabiwa ka thipa e le go motswadi mme mma go bana ba le lebaka la ge e le gore malome ka kapa bana ba gotse ba bethwa thata o ka se bete ngwana ga go ka tshipi go ba setlogolo ka molamo o ka se bete setlogolo ka molamo o tlo mmolaya mos so nna ye ke nyakang go botsa bana ba besho tate o ne bothata o nyaka thušo o godile ene ke na le nneta gore le tle fa bana besho ke lebaka la gore le no ba le nyaka go lokiša se sengwe ka gae gore tate le yena mohlang tša gage ditsela di bulega a sepela le gabotse gobana ga jwale o godile ga a sa ne maatla number 1 go tlo ba boima go bana gore ba lebale ka se se phethagetseng godimo ga mma go bona number 2 lapeng la ga bo mma go bona mo ba nyakang go tšhabela gona ga go ne bophelo le gona batho ba robetse ye nngwe tabaši ge ba le ga bo bona bana ba a ba ne motho a ba šireletšang goba motho a ba phethelang ditaelo tša gore ba dule ka tšhireletšo dilo di sa ba šetse morago dilo tše e leng gore ke tša batho ba go seleka tše di ba kitimišang ka ba robetse ka gae ketse ke basadi ge ba leso ba tlo nyala ba tlo ya metseng ya batho ngwana wa lekgarebe o ka fetša o moria gore a tšhabe go gahlana le motho e le go gore o bitswa monna
a senyake go no bona e ba le monna mo go yena ka lebaka la tshwaro ye a e bonang e le ka gare ga lapa la gago ngwana mo le mongwe ria diphoso mara se ke nyakang go se bolela go bana beshu tate o ne bothata ba tate ke gore motho ba mmereka malome ka kapora se ka nyaka ngwana gage kore ga bona ngwana ga ga no fela pele kore a no ria dilo tse ding tsa go no se kgale mara putsisho ke gore na godimo ga dilo tse bana ba ba ile ge ba lla family ya botate ya kgala tate ya re ngwana o bethilwe ka molamo mosadi o hlabile ka thipa o mongwe o bethilwe ka tshipi re ile ra reisha ba isitse molato ga botate go mmaga sa phela mmaga ra fetola re tate o swantse a tlhakiše bana ba manna e le mmago tate a re tate o swanetse go le hlakiša gobane lena le bana ba gage ee a sa tlhakiše rena o tlhakiša ba mang gape bana ge re ba kgopela go modimo re kgopela basadi gore re kgopela bana bana re a ba kgopela malome ka kapa banna re a kgopela mosadi ya ka ke kgopela o ndirele ngwana a o moriele gore o tlo motlaiše a o moriele gore o tlo mohlakiše bana a batlela mo lefaseng go tla go hlaka gona ge e le gore be re tlo ba hlakiša nke be re se ka ra ba lata mo ba lego gona ke taba ya gore taba ye e hlokile thekgo le poledišano go tswa melokong ye mebedi ka lebaka la ge go be go se nekwano ene mokgakolo go ra gore o hwile a hwela go rata monna wa gage gobane go bontšha gore ba gabo ba ile ba mokgalema ba re wena seo se duletseng moo wa se bona na Reverend tate o kae tate go papa tate ga re ga dilo tse ka moka tse di riagetseng nna se ke se lebogang ke gore o re go thushe dilo di sepele ga botse ngwana phošwa dira ga bolawe mara bana ba bana le sello tate mogolo ke kwele maloba ge ke bolela le wena o ntshepiša gore wena ga o ne molato o tlo ba kgopela tshwarelo dilo di loke di be ga botse le beile ka mokgwa wa kere tate le ka ba kgopela tshwarelo ya alright ya kgopela tshwarelo go bona o ba kgopela tshwarelo ya ka kapa papa ka baka la gore le tseba ditiragalo tše di fetilego ge nka le botšiša gore ka baka la gore go tloga maloba le maabane ge ke bolela lena ga senke la dumela gore go ne se le tsebaga le ile ga le tsebe selo ka dilo ka moka ge nka le botša rena le kgopela tshwarelo ya eng mo go bana ba lena le ka reng be le sa ba hlakiše lena jwale le kgopela tshwarelo yang papa ke fela pele le kgale ke ba ke peo ke a balwa ya Anjong ke le tleo sara bola le tabo kap bolo ke fetso bolela malome ka kapa mo go ne bothata bana besho thušang tata go lena swarišanang le ba ga botate le ba ga bomme re thušaneng mo go ne bothata tate o hloka thušo ke tata go lena wa e hloka go ne nako ya go fihla gore malome ka kapa motho ga a ba bua ka gae re mo thuše ka mogore ka kgonang ka gona ya ke nagana gore se se diragalang tate ke mo thušeng nna ke tlo mo thuša ke tlo go thuša tate gare ga mathata ka moka poelano e tla ba gona godimo ga bana dilo di a kgona go loka tate di a sepela ga botse dikgaetšedi tate o re o kgopela tshwarelo lena le reng ba bangši ba le ka kua gore nke ba le gona le bona ba tekarabele kgaetšedi ya mathomo ka mo le nang le reverend tate o re o kgopela tshwarelo lena le reng ka re mo swaretse gobane le ge re ka re mo swarele o robetse re ka se mo tsoše re a mo swarela le ya mo swarela o kae tate
ke no tate ka ge bana ba re ba go swarela ga go ne molato tše ntšhi ka lebaka la ge e tla ba ditaelo ke tla tla ka gae re tle re dule fase re bone gore re ka thoma ka mokgwa mokhutamang nna se ke se lebogang ke gore o kgonne go ntokolola gore ke go thuše ke be ke thuše le bana ke tlo ria ka mokgwa o tate mogolo ke tla ria ka mokgwa ga go molato felo and then ke tla gopela gore le ba ka gae ba tsebe gore ngaka moremo tla bereka motse ke seke ka no tla ka bereka motse ka gare ga lapa mola e le gore ge bona ga ba tsebe a ke re le tla botša le ba bangwe ba ka gae a ke re tate thobela ya sesi ke kwele o nepolelo wena tate o re o kgopela tshwarelo go wena o reng haitšedi tate ke a nyaka go mo tshwarela mare ga a dumele tše e leng gore a di bolela e le gore yena wa di gana ka dilo o reng ngwana gešo no amogelang mo swareleng gobane tše ntši o dirile di ka se boe di sepetse ba re a tšhologile o ka se aolela wa ya sa dumele bale wa ya sa dumele mara o ka se mo sokolole wena a re nong go mo swarela ntane ba tle ba kgone gore re kry-e nthušo ba tseba kgaetšedi ya ka tshwarelwa motho mogolo e no ba ka mokgwa mongwe ene tshwarelo ya mo go neng diphoso tše dintšhi malome ka kapa e no ba ka mokgwa mongwe a seng e no re be le se gona kgolo re go tšeng ka yona ene be le sa e bone lo tše ka mokana ka tšona monno ba dula le nna bana ba le mama ka o šele ngwana 6 years a šea ngwana 4 years a šea ngwana 1 year 8 months ke paletše ke sekolo ka baka la monno kgaetšedi ya ka ke a tseba bile ke a kwešiša gore o tloga o befetše kudu empa e sa le tate o se ka nambe o ne gore monno e no mmitša ka mokgwa o tlwaetšeng go mmitša ka gona ka gore go re monno ke a kwešiša kgaetšedi ya ka gore maswafa go a godimo empa le ge maswafa go a ka ba godimo jwang kapa jwang kgaetšedi ya ka e sa le tate le gona mo moyeng e no mmitša ka mokgwa o tlwaetšeng go mmitša rangwane go ke paletše ke sekolo ka baka la rangwane tanki ngwana gešo a gana bana ba gešo ge e le gore ko kwa ka mmela ga mme swantse a tšee bana ba fepere sekolong o gana bana ba tšea ke family ya bomama ka mola family ya gabo e sa nyako tšea bana wa tsa nna be ke reng kgaetšedi yaka ga re berekeng taba e ke a kere malefo lokolla tata e ka ngwakong a se ka kwa go tonya kere a e ka ngwakong tate re tla šala re ilokiša le bana ba ka gae lokolla tate segolo thata tate o re lokolotše gore re tle ka gae malome ka kapa ke berekile ka batho ba bantšhi ba bagolo motho mogolo ga a dirile selo a ka se re ke se dirile o tlo no tsoša lešata a no ganelela go taba ela gore kere nna ke tsebe selo mara go ya go mmotsiša gore o bona eng mola re ngwana ka ke kgopela tshwarelo a ka se nyake go ipušetša morago a e bea gabotse ene se sengwe se ke nyakang go lemoša dikgaetšedi tša ka ke gore ga se motho mang le mang a tsebang go bea polelo gabotse ene kgaetšedi o mogolo o reng bana bešo a re moswareleng ka lebaka la gore ge re ka se moswarele dikgopi tše re o di iša kae gobane le ya mona motho gore o godile tsela tša gage le ya bona gore di ya kae kgaetšedi ya ka lokollang dipelo re moswarele re boneng gore ka reng ke rata gore malome ka kapare ko ba thieletše re ko gore ba ka re fa maela mohuta mang go tswa go bona prof kgaetšedi ka le nyaka go bola something ka mowe malefo kgaetšedi ya ka o right kopa go ne le sa nyakang go se bolela a wa right be re laela mogalabe mo go kwa go tonya go kgopela go robala o godile ga a robale mongaka tamagoši sebaka ga a robale re a leboga prof e re pele ke bula megala nke ke bolele dilo tše pedi tše tharo motheeletše o tla di maka mme
o wele ka motseng wa batho tekano ya 2 hours a se tsoge ka 2 hours ba gabo batla ba mo tšea ba mona metša ka ga vene ba mo isha ka gae kana motho o ne 2 hours a idibetše ga gona gano go bitšwa ambulance gore e tle mo check ba mo tšea ba mo isha ka gae mmele o sa fisha meloko le metswalle ya botate le ya bomme ya tla tate o gumisha meloko ya gabo o gumisha meloko ya bomme mara o tlogela mmage mo a ne le yena gore lena sepelang o tlo shala a tsoga o ba le ba sepela mara o tlogela mmage mo go yena ga a fetša ba robala ka kamoreng e tee mme o sa idibetše ka moraga di awara tše mmalwa mme o sa idibetše yeo e mpotša gabotse gore ge mokgalabe a lokolla meloko ye mebedi gore o tla šala a tsoga ba sepetše ka gore ba mmona gore mme o sa phela tate ga šala a lokolla meloko ye o e lokolotše a bolela a tee kwa gore o tlo šala a tsoga ka baka la gore o be a bona gore mokgekolo wa gage o sa phela ba sepela mesong ka bo 5 o'clock kgaetšedi ya rena o a tsošiwa tsamaya o ye mmerekong wa sesego ye go botša sesego gore mmago o hlokofetše motho ga a hlokofetše o lata ke hash ga gone koloi ye nngwe ye e dumeletšweng go laiša mohu ntle le hash mmele wa mme o tšea ke koloi o ya sepetlele ga a fitla sepetlele ba re tsamayang police station na se sepetlele ba se boneng ge ba šalle ba re yang police station sepetlele se be se ba laela se bona eng mo mmeleng wa mme ba tšea mme ba mo iša mmušareng ge ba mo iša mmušareng ka morago go tlo ba le polelo ya gore mme ge taba ye e ka šalwa morago ya tsena ke ba molao go ka tle go ba le possibility ya gore setopo sa mme se epolwe se tšhekwe gabotse because mmele wa mme o be o palela ke go swara ice mmele wa mme o be o bleeda mola bana ba makatša ke madi mo mmeleng wa mma go bona go ne le baiki sheng baiki ye ke a tate wo a seng a bitša ambulance ge mosadi a idibetše more than 3 hours wo a kgonneng go lokolola difamily gore di sepele ka gore mosadi ga go tlo šala a tsoga e ne madipaki eo o e fa ngwana o re e hlatswe pele batho ba e bona ka gare ga dilo tše ke di boletšeng ka moka ga tšona motheletši o tla e fa dimaraka yena mo a theditšeng a le gona ye nngwe ši malome ka kapa ba mmušara ba bona motho o tliša setopo ka vene why ba sa bitše maphodisa ba botšiše gore setopo se se tlang ka vene se tšwa kae go ya ka polelo ya sese go ne le mmušara o ba ganneng go motšea mmušara o ona o dumetseng go tšea setopo se se tlišwago ka vene ona o reng ka setopo se wa e se tla ka vene ka gore mmušara a santse o late setopo seng gore rena re ba išetse setopo ke ya mathomo that is why prof kere go ne le dikoloi tše di dumeletšwe ka mare mohu a tlhokofale ka gare ga koloi re mo kitimišetša sepetlele e seng gore re mo tšee mo ka vene a tlhokofetše re ka gore ba ka koloi re mo iša mmušareng ke tlo go botša taba ye nngwe ile a riagala tšatši le lengwe re ile ra tšea motswala wa rena a bajwa ga ke botšiša tate le motswala le monna wa rakgadi ba ile ba tšea motswala a bajwa a fellela sepetlele kwe sepetlele ba ile ba re ka gore motho o letlile le yena re kgopela gona mo lenape le founele hesha itle ye koloi leeto la gona le fella gona fa mara ye koloi leeto la gona ga la fella fa le tšwa go fella ka mmušareng ba mmušara le bona ba amogela jwale nna ntlha tša ka šedi tšona malome ka kapa tše di mmakatšang tate o gana go a ngakeng o tšhabang 1 pakiši ngwana o gateletše sese gore banna kere paki ke hlatsutšitše yona e hlatsutše ke nna bana ba ka gare ga lapa
ba gotse ba bethwa go tswele lentso letla le re mma go lena o kae ke nyaka go mmetha ke mmolaya pele mmatlo o hlokofala o godisitse ngwana bana ba betha ka molamo o bethile o mongwe ka tshipi o hlabile mma go bona ka thipa ba go lebeletse motho o wele o motsere o mmeile ka gae o ne le mama gago morago ga go tšea mothoki o ne le mama gago o raka ba gabo gape e bolela ke tate Seroka Phatla gore ba gabo mama ke ba rakile ka re o tla shalatsoga o e boletse go nwa le go ba aga se ka mokwa ga botse o mo kwele prof ye nngwe shi mohu o tšere 2 weeks ka moka 2 weeks gare ga 2 weeks ka moka e tšere go malome ka kapa go paletše motho o motee wa reng banna mo a re nyakišišeng stop se gare ga 2 weeks ye ka moka e tšerweng setopo ga sa swara ke ice setopo se tswa madi mong mošara yana o renga gape nto mathomo malome ka kapa ke nyaka re lokišeng se sengwe bana motho ga ka se sware ke ice for 2 weeks o ka se mo gotlelele ke ra gore a ke tsebe mo gongwe motheeletše goba mmogedi kua ga ya ka re fa maele a mangwe motho malome ka kapa ga ka dula ka mogae 2 days a robetše le laboraro le tlo gapeletša go montšha ka a dule 2 weeks ka moka a leku a rotha madi mo mmušara yena o re rena go fela re kwa ba re stopo kua ga se gabotse mmušara o re a re bolokeng ka pele ke no nyaka go no bontšha dintlha tše dintša go bontšha gore mo ge go ka thoma go riwa dinyakišišo go tlo tsoga ntongwe kgolo kudu ke tlalletša polelo ya gago ya gore ba mmušara ba ne le gore setopo ga se gabotse a re bolokeng ka pela ka nako ye nngwe ya bobedi go tlalletša se ba mmušara o tla kwa ba re a ka se robale ka gae a tle furugo a tle le go feta ka baka la gore ga a gabotse no ba bjalo ba le potšišo ke gore a na mo mmušareng wo mme wa beng a le gona ba sepedišitše dilo jwang malome ka kapa and then papa o re yena o latile moya wa mme o latilane le mang ene taba tša tate ga di kopane o latile moya wa mme ko metseng ya batho ko mme a tlhokofaletšeng gona mola e le gore family tše pedi tše di ile ge di tla kua gae ba re banna gape mogadi wa rena kapa morwedi ya rena e sala e wa kua tate wa ba lokola gore o tla šala a tsoga gane moya wa mme o feletše kae o feletše ka mo ba beng ba robetse ka gona bošego bo goba o feletše kua gona ge e ka ba moya wa mme o feletše kua motseng ola go ra gore ge ba morwala mme o be a še a tlhokofetše jwale ya gore o tla šala a tsoga o tla šala a tsoša keng bahu ba a tsoga ge ba tlhokofetše e no ba mathata ke botsisitse tate potišo tee ka re ba hlabelang mme ka thipa a re o ne o bona mme a mogama ka kwa tate o ka re bjale o nyako se tlhwasanya ko bolela le rena ka re okay a re tsene tate ga botse mara go bana ba tate a re mo thušeng gore o kgopela tshwarelo o ka se kgopele tshwarelo go nte o sengwe a e dira gone molato prof a re mo thušeng bana bešo ke kwešiša sello se le leng mo go sona mmago lena o tla etwela kore go ne ba le dilo tše dintša go ne se kwešišagale tše dintšhi kudu prof tše dintšhi a re kwa ba theeletše gore bona ba reng re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm re dula go 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela ka kapale ka ena a re gona ra lena e bana gape le swere taba gogo ba galaju ke tsomo ba tlhoka ina godimo ga taba e ra go amogela ke kwa bohloko jo bogologolo bogolo ka kapa mogalabi ke ntate nnete ka soga e bolela ka kapa ka moka ra e bona re nnete kae le a e bona
bana ba ba nyaka gore selo se se tšwe pelong tša bona ba phele e le gore ba tseba gore awa thero e tšerwe thero a e tšee ke ba molao ka kapa maaka re se ka bolela nna maaka re se ka bolelang ka kapa thero a e tšee ke ba molao ke rata o senya ke rialo a re go lebogile wa rra 0648582771 0648582771 emsareso se moene ye tšhe hello thobela le kae a re gona rra lena a wa re wana ka kapi o tla remiwa ka slepe motho o manne teng mo lebaleng ya ke re utlwe thoma o mmotsa gore o nyaka tshwarelo a eng wa thoma wa hakalla wa ya sa wa arabe properly ka mkoneng tsa tlhabolela ka teng le bo Dr. Moremi mo motho o tla o rema ka slepe eng go le moatlhodi pila na itla bo gape wena mo tshwara mo poente a ke re bagololo ba boletse ba re motho re mo tshwara ka leleme kgomo ka dinaka bjanong wena mo tshwere pila re ka mokgonya ke yang ka teng bo mo tshwarela bja le rena ba bangwe ba ba gotseng re bethiwa neta unfortunately bana ba re betha ba tlhokofetse mara e re go bona o utlwa le mafatlha nna botlhoko o bethiwa o ne tshwarelo ke le ba ile lo bane ba re motho a o supa ka monwana wa boa mara o bethona o ka se lebale gore banna pe ke ne le ba ile mo go tlo nna ke bethelwa ntho e seng teng so a nnete hona nna fela bjao o Dr. Moremi ba mo kobolle a boele scheme motho ba ntshe mathata ka mo a bua swiwa pape motho man ba bolele yena e can stress le tshwarelo yona a re bodi mo ono re ka tshwarela motho a o ile ntwe mpe ba o khonale kuno titshela primathong all right no a ona molato re a leboga wa rra 0648582771 0648582771 la no ke pitšeng tša kgolo go motse community radio ya lekgotlagatšo la selegae gona fale go 96.3 FM ga ikaba 96.3 FM ga e go fitlhelele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za aha mogala ba bolele nnete ya kgone imolloga ga ka no bolela nnete fela aowa nnete se o tlo imolloga moyeng le bana ga ke motshwarela ga o go ngwane o kwa botlhoko-tlhoko bo bogologologolo o paletse ke sekolo ka baka la tata ga o gana dinnete motho o tloa ga botse gore mmago bana ba o bolailetseng 0648582771 0648582771 thobela ntate ka kapa le ntate Moremi ke le mametse ha botse ditaba tsa lona nna ke re mme a tshwarele ntate a theole pelo a tshwarele ntate hobane ntho ena ya bona ha ona mo e ka bang ya hlola ya hona ba etse fela go be le khotso ka lapeng ha go lo ntate o sa le moholo a ba theole dipelo hle a le balentse fitileng ka ha etse ntšha ntho e hlokalang nou tjena ke khotso ke a leboha mme tshwarela ntate ile ka bomme ba bang ha ba dumela ho mo tshwarela a se ntwa ke tukiso ha re itukiseng re ipe hantle re le lelapa tla ba ka nnete modimo le gona pelo tsa gona di kaya madulong a tsona 0648582771 0648582771 a re gona fa lenanegong la pitšentše kgolo a go motse community radio ya lekgotlakgašo a la selegae re se re taba magagešo mo e leng gore bana ba kwa bohloko ka baka la ditiragalo tše di fetilego tša ka gae ba tepelaetša ka lehula mma bona ba tepelaetša ka malome ya bona wa timetšego ba tepelaetša ka dipetho tše di bileng gona gomme ka gare ga dilo tše ka kapa ye nngwe yeo e tlogago e tlaba le go feta nke o mpotše gore wa kgonagala ruri gore ga bo mosadi ya gago gore go ne le lehu ge heshe e tsena mola batho ka moka difatlhego di senyegile go se bose bana ba lla wena o hlabe mašata o le mokgonyane o manye kore o le mokgonyane o manye prof bogweng wa bona malome ka kapa ka malapeng le ke a go botsa makgekolo mmago ba go na le kgonagalo e ntšhi ya gore o ile kgalemo gore monna a re gane gore wa rata mara mo a o tloloka
se tate a se lwetseng le ba ga bo mme se gona mo gongwe ge nka botsiša kgaetšedi a kampotša ba lwetseng kgaetšedi malema tate le ba genu ba ga bo mmago be ba lwela eng se segolo nna ke gola ke do gola tate le mme le batho ba leng gore ba rata golwa ka re tate o ba re ga e tswa mmerekong like maybe a ka fihla re sa goditše mollo re tshabile pitša o ba e raga ka re mma gore na ba kgone go rela re šure go mo mollong ka baka la gore tate wa tsena no tlo raga pitše le mo mollong e tlo re tshuma a e raga lena ba apietše lena le ena ba mapietše and then mme ba ga botaba e be mo swara jwang ka moggo monna wa ga mo swarang ka gona ke gopola ile a boela ga gabo ba mmotsa ba re a se ka hlwa sa boela gae a tlogelane le monna gage so yena re gantšha lentšwa re ge ke hlanala le monno ke tlabe ke abetse mang ke se ke go botsang ke re taba e gona mo a re tswele pele proforotope motheletše show mcrs mo moyeng dumela thobela le gona a re bona ka malwetse a ke nna meso nka ke itšhabe ke tabe ke kapa nix ke tlo ile ya seroka paka mokgalabo o thebotse mmaga bana bao o loya gampe mokgalabo tanki kakapa ke lebogile wa rra 0648582771 0648582771 ke maikutlo a motheeletši professor moremi ga a tsene go ona le mcrs ga e tsene felo mo godimo ga maikutlo a majoalo mcrs mo moeng dumela kapapalo professor thobela le gona a re gona rra lena na gore kwa ke maila mo gara bošego a ska sore re dukuno ga solo mogala yo le ditaba okay mogala yo le ditaba mara se shalang ena lo go le professor gore a mothuse ai go mothuse la palla ga lo kgona go ba lapa o tshwana le malapa ma e ke ska sore sa le bona mara nnete melapi mo go yena nnete ya ka sula e bole ke bara ga se ja a dumetse gore ba mothuse a ba mothuse le ena kgone go lokologa a dilo ba diria ke lebogile wa rra 0648582771 0648582771 a re swere taba ya setutla ye koto ya mpopota taba e bohloko ruri mcrs o se moyeni ye tšhe kgoši ya ka ye o ipušago a re gona rra lena aga sorry go botsisa motho taba o tshwanetse gore ga a fetola a fatlhele okay a kae mantse a go fatlhele a se ka na re eng aowa aowa jwale ge e ka ba inyaka e fela inyake go fahlela ka mokate o ya aowa kakapa aowa mama mawe ke gopela go botsiša mo mane gape nna ke aga kanega fa ka nnete gape ke eng se se hlolang gore bana ba rena ba makgarebe bao ba nyalwang ge re ba kgala mabapi le tabeng ya go dula le banna ba bona re re nke o hlokomele mo ba no bea moreba le ge ba bona gore mo gona mo ke no gapeletša ye ke apeileng pitša ga ke bone o ka re ke tlatle ke ja dijo tša gona ke buele ka mme ke no re ke no go botsiša ke le ntate moremi ke no botsiša gore mara ga botse ke eng se e leng gore se feletša se gapeletša basadi gore ba dule le mo e leng gore ba bethwa ba tlaišega ge ba apeile banna ba raga dipitša ke eng se segolo se se gapeletšang gore basadi ba no dula le ge go le bualo gore ba sa bitše ba mošate ba bitša ba leloko gore ba tle ba leke go lokiša taba e ga botse ke eng se se gapeletšang goba basadi gore ba tle ba fetse ba wela mo re le go gona go njwana tate moremi o fahlilwe mmeo o fahlilwe ene ga bo ba mokgalemile ene dilo tse di reng ke mogala bo tse ntši o ita ngwana ka molamo o thuma ngwana ga o ka se rumula o se besela mo mollong
tlaba mosadi ka thipa ke tse ntši nna mara le wa reng ga ke mo tshwarele nna le nna a ke bone go nka e dira wa tseba mama ke ile ka re go kwa polelo ye ya mpušetša morago ya mpotša gore mara mmago bana ba gabo ba ka ba ile ba mokgalema mabapi le tabeng ye e lego gore e be e diragala ka gare ga lapa la gage gobane bana ge ba tlaišega sa mathomo bana ge ba ekwa bohloko ba botša ba gabo bona mogolo ene utlwa ngwana gore ko gabo motego ko gabo mmago ba mokgalemile ya mara o gapeleditse a re ke tlabe ke abetse mang mara bona gore o feditse bjang bona gore go feleleditše kae go felile ga bohloko ke bohloko ntho e irega o tsangwa mosadi wa gago a tlhokofaletse ka ko motseng o tlo mmeka ga o mosadi ge batla ba re re tlo makala le rawa boang o tla tsoga o na le sa go motsosa ene le gona potšišoši ke tsege o e ba le mmago le dutše le bona gore gape mo re dutše le stopo le ba babedi wena le mama gago ke maele a mafe a mmago a go fa go ona gona fao ntle le gore a re a wa ngwanaka ye re e dira go taba nna le wena bua le mo ke bošoro ke eng se segolo se se re napang re nyaka go bona re se bona nna le wena bošigo ka moka re dutše ka fa re dutše le motho gona go ile go a kgonagala gore mmago motho a dule le motho le stopo ka gare ga ntlo gona go a kgonagala gore nna ke hlokofaletše ke mogatša wa ka bana ba ka ba swanetše go bona ke lla gape ke lla ke gapeditše meyogo ke repitla fase ba re tate goreng tate a re bua ngwana ka ke tsoreng ka le botša ka reng bana ba ka ba nthege ba re awa papa gomola mama gomola fale nna tate ke no re wena tsepela o ye go botša mang gore mang mang o robetše ka borebe le tswalele ka montle mošego ka moka le tlalele ka montle mošego ka moka nna le stopo ka mo le gomotsa leile tu furugola tsoga ra ba toga o ile o botsa o sa go ko mmerekong gore mma go tlhokofetse matswale mogonyana le mo dirang ka montlong ka gomme ka le ba mo dira eng ka kapa go netaba bona mogonyana o ne le mamage o raka ba gabo mosadi wo o re sepelang ke tla le botša o tlo lala tsoga ka kapa nka se dule le mme le mogatša ka robetse ka gare ga kamera e tee bošego ka moka aowa ba gabo mogatša ka batle nna ke barake wa itse awa ke mathata re ya leboga mmago tsebo ka nnete re lebogile motswadi re lebogile 0648582771 radio ke mutse community radio gona fa le go 96.3 FM ebisere se mo edumela lotshani babukakapa akwande njana sikhona aha ngiba uphendula udoctor lo i-wrong nto leyo ungahlala nomamazala basho ngicotsha bebukhweni bami ngithi khambani ngizanitshela it's total wrong wrong yeah i-wrong nto leyo antsho mntwanabo ene umuntu omdala nguye azi ukubona umuntu makabhubhile ukuthi lo uhambile lo ene i-wrong ngezwahlala nomuntu oleleko umuntu olele kuyabonakala ngabereke mothara mina ngiyazi okay mayezi uhlale nomuntu oleleko nobaba lo u-wrong akubaba napho unemana sabafiwa mara ba wrong ubaba khe asebenza imushari ya mina ke ngabereka kwamalumvota eFalbank manje angitshela baba kwayenzeka ukuthi emushari ukuthola ukuthi abantu bayafika baletha umuntu ngekari yabo bathi simlethile ubhubhile lo akhonakala total wrong ayenziwe lento le ayenziwe lento umuntu nakabhubhile nekhaya akaletha ivene mochara umuntu beze mochara bazomtshela isuke ikhambi inlande ngikuzwile baba la kuyakhomba ukuthi ikhona inkinga mara sizobona ukuthi singanceda labantwana kanjani ngoba gibo bakhala kakhulu and ubababo uthi ngicela ukuthi abantwana bami bangiqolele wenzeni ukuthi bamqolele ngeze bamqolele kanti bezobuhlungu into yenze umama loya uyazi yena ubaba lo uzophinda kuyelela kulala bentwana kusikhosana ngeFalbank lo Charles Tokozila sitsho Thokoza kakapa danko 0648582771 ebisare somo edumela
MCRS mo moyeng dumela 0648582771 0648582771 MCRS o se moyeng yeche 0648582771 ya batho ba a ba topega ke tse gore na molato ke nke re kwe ka fa le dipitsa tsona di a bela mara e leng tate yana o tseba nnete wa tseba re di ile mo pitse ene le taba e ka ba ya fitlha fela ba molao wa ka ba e ai ya thusha re ile ke go ya thusha ka go utlwa le sto ke ikwe gabotse oi ka kapa o indoda ya madoda ke tamishe le Professor Moremi ntaba e tjantse sere entato a utsa icon o go ditse bana ba moyeng ene ke a tshepa gore bana ba vele gore ba tshware ditato a bona man ba tlotšea nako ga botse nna ke ra go bue molato ba nyakišiše ga botse ke bothata e kere ke tšhimo ya leboga 0648582771 MCRS mo moyeng Thobela ka kgashong Thobela. ke nna hlokaina ka Matafulkop taba ya bosesi ba inkwisha bohloko ka kudu ebile ya nkgwatha ka gore le nna nka no re ke ka gare ga seemo se sonang le sa bona ke nagana gore mogala jo nna le pelo mpe ebile a seng ka ratela bana ba gagwe dilo tse di botse o ka se le motswadi wa palla ko go emelela ba gago wa palla ko go nya go tseba gore na bana ba ka ba lla kang ba nyaka eng ba nyaka thuso ya mohutamang a ke makale seseo mongwe le mo a leng ka mo kgashong go le boima for yena gore a ka tshwarela papa gage go ne le dilo tse ding batswadi a ba di amogele ena ba amogele gore ba ka gopela ditshwarelo mo baneng ba bona that is why go ba difficult for bana gore ba tshwarele batswadi ba bona le ditaba tse ding di no ba molaleng fela motswadi a dule fase le bana ba gage a ntse se se leng mo pelong ya gage a gopele bana ba gage tshwarelo gore bophelo bo tle bo kgone go tswela pele ntle le so go tlo no phela go sane le dikhupi tse di leng gona go a kwagala gore monno ba le abusive yena ka boyena mara tša meleko eng le gore o godile di no mo goditša le mo tseleng a ntše vela na le pelo mpe o ne le pelo mpe mogala jeo mara ke a tshepa ebile ke a holofela gore bana ba gage ba tla hwetša khutšo ka le leng la matšatši ene ke a tseba ebile ke a tshepa gore mma go bona le modimo le badimo ba ga bo bona ba ba ka ba le gona ba tla ba lwela tše ka moka di tla feta ke senya ke rialo prof nke ke dire so nke re dire so ge re boa re bona gore na re ka dira jwa batho ba bantši ba sokola go hwetša thušo ya semolao ka nako e fela mokotolo attorneys go fiwa thušo ya ka pela-pela ebile borramolao ba rena ba kgona go tla go wena ge go hlokega ba thuša ka ditirelo tše ka go tlema go hweditše kotsi ya sefate mathata a tlalo debt collection le go aba dithuto tša mohong kotlolo attorneys e hwetšagala go 154 Pine Street Arcadia Pretoria gaufi le Union Building o ka letšetša nomoro tše 012-321-0737 goba wa romela whatsapp go 083-278-6586 gape o ka ngwalela go email ye info@kotloloattorneys.co.za website ke www.kotloloattorneys.co.za Kotlolo Attorneys. Nasitela Tuma Hardware, Sichowonga. Usolela i-Afrika wothateng yamalita
your friend to rely on. Alright, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re berekela go ikgaritlelela magagesho re berekela go ikgaritlelela gomme ge re ikgaritlelela taba ke tsona tše le dikwelego prof ke kgopela go pota ka mo go wena mongaka nke ka metsotso ye e ka ba mohlomongwe e meraro kapa e mene fela nke o no tsenelela ka gare ga taba ye o bolele le tate o bolele le bana ba tate o bolele le family ya bomme ka gore ke a tseba gore le ge e le gore ba hlokofetse ba bangwe ba timetše empa go ne le ba bommane ba bommamogolo ba borangwane jwalo mashaba a go theleditše mongaka nke o no tsena mo tabeng ye o yale kore o yale o theleditšwe gore o bona eng ka re ga taba ye ebile o bona o ka re lapa le hloka thušo ya mohutamang ebile le ka thušega ka tsela ye feng prof a ke tsene go tate number 1 ge o le tate bana ba gago ge o ka ba godisa ka go ba betha wa ba godisa ka go ba tlaiša ba re bona ge ba peile wa raga dipitša wa se banyake kgausi wa se boledišane le bona ga botse wa re go tsena wa tsena ka ntwela gore wena o tate ka gare ga lapa o bopa bothata godimo ga bana ba gago o epakela lehloyo o ria gore bana ba gago ba seke ba go rata o ria gore ka gare ga lapa la gago lapa le swallane ka bolona sa mathomo a go ne ngwana wa lekgarebe go ba lesogana wa tlo dumelang o tlaiša mmage a go ne ngwana wa tlo dumelang gore mmage a tlaišege a tlaiša ke wena gomme o re o tate a itlile go kgonagala tate o ne diphošo re a di bona o di kgopeletše tshwarelo ya segolo ka mokgwa di kgopeletšeng ka gona o godile o nyaka go ba le khutšo bothata ba gage bo bogolo ke gore ga a phurulle pelo swanetše go phurulla pelo gore dilo tša gage di tle di kgone go loka le dilo tša bana di kgone go loka di be gabotse bana ba bagešo ba le go fa dilo tše ka moka di utulla ke mmago bona ke yena a utullang dilo tše ka mokana ga tsona ke mo koleng ke re ke founa le ngobeni a mpotše gore moya wa mmago bana ba o buang yena mmago bana ba ga mo lebelela ka kua o mmona a le bua mmago bana ba ga se ya robala o lapile ke gore batho ba mo šomiše ka mokgwa a sa nyakeng o lapile ke gore lekhula gage le no fela fase fela ntle le gore le rielo dinyakišišo mohu gona go itirela dinyakišišo ga a rata e ka no ba 1990 something ke re ge mmago bana ba robala be le 1992 ke be ke ne le 1 years le khono ke fa ke lokiša taba yeo ke se batho ba felang ba bolela ba re molato ga o bole mmago bana ba o bone gore o swanetše go lokiša dilo ka boyena ene a bona gore lekhuli la gage go bile phoso ebile ba mohlabela dilo phoso ebile bana ba gage ba boa le go mwele ba sane le sello ene a bona gore lenyalo le etla go tlo hlabiwa kgomo godimo ga kgomo e tlo tlang go tlo ba le moleko godimo ga yona gobane ba ria dilo godimo ga diphoso mola mma go bona e le gore o kwele bohloko re ka se rie lenyalo sa mathomo mme a se gona ka gae lenyalo le le yang go diriwa re swanetše re ye go tšea moya wa mme re motšiše ka gae a kgone gore ngwana gage ga a nyala e be e le gore mme o ka gae bana bešo ke nyaka go le botša ntongwe tee e pupeng le bengata e tee ka mokgoleleng ka gona ge e le tate yena se le swanetšeng go se dira dipelong tša lena eno ba go no mo lebalela le thole merwalo mahlatse ya lena a boa be gabotse le lokišetše mmago lena gomme se nna ke swanetšeng go se ria wela ka ngaka ke swanetše go tšea leloko lela gešo le ke tle ke le bušetše meropeng ke go nyaka go tseba gore nnete tate malome ya bona ke nnete o hweletše Rustenburg goba Natala na
gobane lerapo la motho wa gabo re na le ka sekgwelele re le gona ke gale go na le mapheko-pheko a leng gona mme mma go bona o tulla diphiri o tla re o tullela gore wa gabo ngwana o kae ba mmone ka training ba rone le maledu o na le meriri e megolo nkane a sa tle gae re tle re mokere meriri o re mo lokisha be gabotse go bile le makhu go a bontšha gore ka kua lelapeng la gabo mma go bana ba ga gone bophelo malome gatle ke tle ke mo thuse le yena ke tle ke nyake go tseba gore lapa lela why go e ba le ditlhakatlhakana makhu a go latelelana a go khosa le suswi ka gare ga lapa re santse re a tlose bana ba ka gae ba jwa ga go ne nto e ba lokelang dilo ga di lokega di sepele ga botse le lona lenyalo le letlang le tla godimo ga ditlhakatlhakana santse re le suelle mabala lenyalo le re ge letla le kreye go lokile bana be shubeke a ke bine ke ge ke ya kosheng ke no ba ke felegetša bana ba ka ba gorogang beke ka mokana ga yona ke ya go e fetša ke berekana le meleko ye e leng ka gare ga malapa a tshwenyanga ne malapa mabedi santse re a bereke le tate a beng a tenyaketse lona le e le go gore o buetse go lona santse mo bekeng tše pedi tše re be re latile makgekolo re motšišitše ka gae ge re ya merupeng re ya go lebelela gore tše dingwe tša dilo tše re di berekile jwang then re ya boa jwang re ya go nyakana le malome le lapa la gabo malome gore wa e lapa la gabo malome le fedile ka mokana ga bona go šetše malome o motee wa go gang boima le yena a leng ga gage malome o santseng re monyalle mosadi a tla tsoše lapa lela ka gae ga a gona o timeditswe o tate o re o mohlapiša o mo riala dilo ka moka mara o swanetse go ria buala ba go kgopela makgekolo wa gage tshwarelo nna a ka re kgopela re a phela mara a ye go bolela le makgekolo wa gage ti a mmotse gore makgekolo wa ke kgopela tshwarelo ye a kgonang go kgopela bana ba gage ka lebaka la gore rena a ka re kgopela re batho ba nama mara wa mo kwatetseng a robetseng a ne sekgopi ke mogatšage wa sa tlhong a sa le gona tate maikemišetšo wa gage ke gore o swanetse go tseba gore beke ye santse a lokiše dilo tša go ya go tšea makgekolo re motšiša ka gae re mme ya be gabotse a ba mo kgopele tshwarelo a epolele mme o tla re botša gore o mo swaretše go ba jwang mara bana ba bešo ke duma gore ba role morwalo wa tsaka kapa nako nngwe ge motho a re ke kgopela tshwarelo o tšea merwalo la gage gore a ke inyake o te kapeša boima mo swarele modimo o tla lotla modimo o tseba go otla motho o kwa bohloko tate go fitlhile nako ya gore bohloko bokwe ke yena bale a beng a ba itia ka melamo a ba hlaba ka dithipa a ba itia ka ditshipi a ba tshuma ka dirumula ba be ba e kwa bohloko le golle ba sa tieletše ba le yena ke yena a kwang bohloko o kgona gore ke kgopela tshwarelo ba galabe ba gešo ka magaeng bana ba gešo ba nyetšweng bo malome ka mokana ga lena mo le lego gona ke le lemoša se sengwe nto ke temošo ebile ke ya gore phafoša gore ka gare ga malapa di a boa a re sken ra wela ka gare ga maraga a e lego gore re kgona go akwa le ya kwa mo motse re rarolla mathata a mathata ao e lego gore a phethega ka gare ga malapa banna ba gašo re tlogeleng go itia basadi pele ga bana re kgopiša bana ba rena o ka no mo itia gone jalo wa bona go feta 2 years wa re o bolokilwe ga ane molato letšatši le etla nako ya gore o tlo o ahlola ke ngwana o e le go lesea wa be le go le kgono modimo le yena mohlokofatši wo mo gobaditšeo o no ba go lebeletše a no nyaka go tseba gore wo ke tlo mmeyala nako ene ba family a re mo familyng ge re bona gore o ka re gone batho ba banga ba nyake go aga family banna re tseneng ka nnete di-family a re rataneng ge o bona ngwanenu a nyetse motho a motlaiša family tsena lokiša re tlogele go no re aowa ke ka kua ga malome ke ka kua ga ngwane go tla ikwa ba tla no bona gore ba ria jwang ba tla ikwa ye ga ngwane yago ga malome yago o tla no ikwa ga ngwaneno o tla no ikwa a go molato modimo a šegofatše lapa le modimo ke mo kgopela maatla go bana ga ke nao
a nthushe ke kgone go thuša lapa le kgaetšedi yaka ke ikemišeditše go le thuša a ke nyake selo ke ikemišeditše go le thuša bohloko bo le bokwang ke te tsentšha ka gare ga dieta tša lena ke tlo leka ka matla ke bone gore ke ria jwang ke a leboga le ka no ba fa di-phone number moroka mo e leng gore le hwetšagala gona mohlomong go swana le ba neng le mathata ba nyakang go atliša mo sealemoyeng ba nyakang go kry-a thušo go professor Moremi le ba di-product jalo jalo malome ka kapa ga ke bie so ke sebe ka lebala ke na le molli o mongwe ka kua lefaseng la kere mowalla o re banna tla le ntšeng ka koloi le ntlišeng ka moo banna nna ke monna ke tshwentše mosadi wa ipolela gore yena o tshwentše mosadi yena o nyaka mosadi ya gage a boe mosadi ya gage o swara maru ka diatla o re banna tla le ntšeng ka koloi o ntheeleditše ge ke bolela so ka labobedi re tlo go lata gala ba gešo utle fa mara o tle o tekemišeditše ka re ka fa o na le dipotšišo tlo di araba difounu tša ga Moremišidi tšona tšeo e lego gore nyaka o ka re kry-a o ne le mathata o duma go aga lapa la geno ke 079 170 9862 079 170 9862 ya nomoro ye ke go fa go yona motheeletši mmogedi ke ya gore wena o ngwale molaetša kua WhatsApp wa gore o hloka thušo pitšentše kgolo o ne le mathata o ne ngwala molaetša ka moka ke tlo ba lendene ka re ge ke go fetola ka go botša gore ke go bietše letšatši la neng goba le ka letšetša the right reverend Malefo go nomoro ye e lego gore ke lefa yona fa ye lego gore le gona o ka ngwala molaetša kudu Malefo tloga le gona berekana le tšona ditaba tša di-radio go 072 133 6761 072 133 6761 o ka letšetša 060 959 0303 go nomoro ye ge o tseba gore o tloga o le kgole o nyaka go tla ga Moremi o lebeletše nako ngwadiša go nomoro ye ba go ngwale o fele o ba botša gore ke ya fihla go 060 959 0303 ngwadiša go nomoro ye we re go ngwadiše o re go e tla kgone go kry-a thušo malome ka kapa ga ke le lebogeng ke leboga thata go boledišana le lena tšatšing la lekgono lelokong la gešo ke tlo ba thuša ka mokgong ka kgonang kgaetšedi ke lebogile kudu ge le tlile fa go tla go nyaka thušo wa kere right mo theletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke nyaka go no re ka metsotso o motee fela ke re ke kgothatsa bana ba mokgalabe o gore ba bule dipelo tša bona ba swarele tata go bona go tšwa boteng ba pelo ya bona ke a tseba gore ga go bonolo ka baka la gore ditiragalo di diragaletše bona ba di ikwa ka letlalo ba di bona ka mahlo ba di fila ka maikutlo empa swarelang tata go lena go tšwa boteng ba pelo tša lena lebaka ke gore tate o godile mo a tšwang ke kgole mo a yang ke kgauswi tate ge e ka ba o na le dibe tate ditiro tša gage di a tšhoša o sentše thata mo lefaseng tate o tletla ya go sekela dilo tša gage ka legodimong tsebang gore ge tate a ka robala o sa tlo no bua mo go lena a le botša gore bana ba ka ke a hlaka ga ka robala ntlhabele mpudi ya go nkgopelela tshwarelo ntirileng jwala ba gore le ba gore dilo tšeo di sa tlo nyaka lena ene ge le tshwarela tate ga le direle tate favor le lena ka bolena le a tikimolla ka gare ga tšeo le diruelego ka gare ga maikutlo a lena gore le paleng ko go tšwela pele ka maphelo a lena swarelang tate ke a leboga ke le morwa motšhaka kapa maubane re kopaneng ka mokibelo lenanegong la tša meletlo from 6 to 9 o'clock ke tšwele